Tadi mangkin kelanturan pemilat nomor undi pesasur utawi 35 yening sampun sayaga inggih durusang. Pih, jek saget subuh pedampia, cening bagus lan cening jegek pi anak meme. Punapi gatrane niki ning. Kenak nggih, mriki je mriki becekang je melinggih. Ajake je mesatu. Cening bagus lan cening jegek, senang mirangang satu nggih. Nggih, yen ning seneng, sane mangken meme pacang mesatu. Pirengang nggih ning? Dados ten mesaut niki pirengang nggih ning? Nggih. Melali-lali ke pasar mengui, sampunang lali numbas canang sari. Ngiring, ajegang bahasa Baline melarapan antuk satu Bali. Om Swastiastu. Satuan meme, mamurda, men sugeh, teken, men tiwas. Kene kone satuane. Ada katuturan satu. Men sugeh, teken, men tiwas. Men sugeh, buka adane sugeh. Iya anak sugeh tuh kengkening, liu ngelah patut, liu ngelah pipes, liu ngelah arte brane. Nanging, ya diastu nih ya sugeh, parisolahnya nih, jelek pesan. Tulet tekening anak lacur, momo, iriati. Entu makrana tuh sing ada anake demen tekening men sugih. Mebinan tekening men sugih, men tiwas, parisolahnya nih melah pesan. Demen ya nulungin timpal, tresna asih ring sarwa mauripe. Kacerita jani disedek dina anu mentiwas lakarnya kan di paone. Nanging lacur, iyo tuaro ngelah api. Ditu lantas iyo mejalan ke umahne men sugih lakar ngideh api. Subuh nekad iyo di umahne men sugih ditu lantas iyo kau-kau. Kene kone munyine men tiwas. Swastiastu. Mok men sugih. Saut lantas men sugih. Iya mare bangun. Wah, madejek nyen kaden totonan di rurunge kau. Sing petawange icang nu pules. Jalan lantas men sugih ke rurunge. Ditu dapet tango men tiwas kau. Lantas iya mesaut kene. Ye. Dong nyai tiwas, apa oleh nyai mai ke rumah icange? Tuh sing nyai nawang, nenu semengan icang nu pules, apa oleh nyai mai? Tiwas? Saut lantas men tiwas. Ampuro mo, titiang lakar ngide api mai mo, tiang lakar nyakan nanging tiang nenten ngelah api mo, bahangjet tiang ngide mo. Apa? Apinya itu saya ngelah, dewa ratu. Dong lacur kene nyai dari jelema kanti apinya ngide si icang nah lamun gitu bang icang nyai ngide api. Kewalo, nyai ngalihin icang kutu, pang kanti telah kutu icange. Api. Ngenggalang iyo mentiwas muleh ne. Subuh deket cumahne lantas jaka ne base entuk. Saget kacerita cuma nemen sugih buen iyo masik sikan buen genit kone terasna cek bakato buen kutu buen aukut meh doratu ditu bekedek pesan kenah nemen sugih lantas iyo ngencolang ke umah nemen tiwas tur iyo ngomong kene weh tiwas kengkeng nyai megay busan
Iwasen ne kuto ni cange bakat icang buen aukot. Jani uliyang basi cange to, uliyang. Mesaut mentiwas. Mih mo, bahasane tunian tu subojakan tiang mo. Apa anggun tiang uliang jani mo, tiang tengelah bahas maleh mo. Nah, ento subangon nguliang, ento subangon pasilen. Bahas, ane subojakan, ane subo makere lebang ento kone. Ting-ting bahan men sugeh, ngante ke kus-kusane cek gosong kone mulih ne men sugeh. Subo lantas gitu, buen nyanane, buen kone men sugih ke umahne men tiwas. Ngorain men tiwas nebok padine men sugih. Kene iya mamunyi. Tiwas, nyai nebok padini cange. Aman nyainya, bang cang nyai tetot bas duang cerongcong. Nyak kone lantas men tiwas nebok padine men sugih. Nganti kesanjo, nganti kesandi kaleh kone maroyo suwet nebok padene men sugih ento. Ditu subo lantas gitu, ditu iya upahina bas duang cerongcong. Pih jek kendel pesan kenah nemen tiwas mani deh bas duang cerongcong lakar banget pianak-pianaknya aneh subo keseduk-seduk. Subo lantas gitu gelesang satu enggak jani jakana bas ento subo dadi nasi mara kone lakar aja ngeteken pianak-pianaknya cek saget teke buen isuge santukan iya buen man latah dadua di bas nentuh. Ter iya ngomong kene. Tiwas, cek nyai mula beler gati nyai itu sing bisa megawe. Nei wase ne wake makatang latah buen dadua to kengken nyai megawe to. Uliang jani basi cangen to buen gitu. Meh, Dewa Ratu Agung. Gitu kone parisolahnya ne isuge. Jani ane subo dadi nasi itu jemake kayang ke panci-pancine tekening men suge. Ditu lantas. Pianak-pianak na men suge ngeling nepukin nasi ni juang teken men suge. Meme, pasang tiang sedok me. Tadi buat juang nasi tonton me pasang yang sedok me. Ditui tiwas sebut sing kodak-kodak yo. Nanang basang sedok pianak-pianak nih. Ditu yo masal selan buka ken. Nguda kene titiang dados manu mati setata kelara. Ratu ini sayang Widi. Napi iwang titiang ratu. Dados titiang kelara-lara buka kene. Ijen je titiang pemargi. Sane becek ratu ini sayang Widi. Gitu itiwas meseselan. Gelesang satu enggak. Buen manine kacrita. Mentiwas luas ke alase lakar ngalesang tur jukut paku. Ditu iyo kerasa krosok ngalesang lan jukut paku. Risada eselag iyo ngale jukut paku langsang. Saget teke. Ado kidang ane bisa mesuara manusia. Kincring, kincring, kincring. Nyai ditu. Nyen ditu kerasa krosok. Mesaut lantas mentiwas. Ampura jero kidang ampura. Titiang driki mentiwas nih ke jero kidang. Nyai tiwas. Apa jemak nyai gayanya dini kerasa krosok. Ampura jero kidang. Titiang ngerasang tur ngerah jukut paku nih ke jero kidang. Nah, lamun gitu menyainya. Jani seluk jet nih rene mentiwas seluk.
lakar ada pebang nih tekening nyai. Ya, kone lantas mentiwas nyeluk jetnya sang kidang itu. Maro yo nyeluk jet sang kidang itu kedengah beh dewa ratu. Cesaget liuli mana misi mas-masan wiaden selake. Ditu ya kone kemeg-megan. Maro ya metolehan ke samping. Cek saget sang kidang itu subuh hilang. Itu lantas yo ngatur rangsuk semoreng mana majeng ring ide sang yang widi. Kak cerita jani gelesang satu enggal. Lantas abana mas-masan wiaden selaken itu kapekan. Ditu lantas dipanden itu anggone kalung, bungkung, gelang, miwah sanelianan. Ditu lantas mas-masan itu anggone banget pianak nih. Ditu jani pianak nemen tiwas mepenganggo sarwa bunga lan nganggo mas-masan liu. Kak cerita buen manin mekepekan kone men tiwas ngajak pianak-pianak tepokine tekening men sugih. Ditu yo delak delik liwasin pianak men tiwas kone mepenganggo sarwa bunga. Lantas iyo melali kumah nem tiwas tur metakon kene. Tiwas, ijo nyai manto mas-masan buka gitu. Pasti nyai ngemaling Mesaut men tiwas. Tusing mbok, tusing. Tiang nak man mas-masan niki di alase mbok. Ado kidang kok nengolin tiang nyeluk jet mbok. Ditubuh tiang man mas-masan liu mbok. Ditu yang lah daya jelek, daya corah. Lantas buen manin ngenggala ngemalunin iyo ke alase nyaru-nyaru dadi anak tiwas ngalih sang tur jukut paku. Cek sajan buen manin iyo subo malunin nekat di alase ditu iyo kerasa krosok nyaru-nyaru dadi anak tiwas. Cek saget sajan teko sang kidang. Kringsing, kringsing, kringsing. Nyen kone totonan kerasa krosok ditu. Mesaut men sugih. Tiang niko jeruk kidang, tiang men tiwas niko, tiang nak seduk, basang tiangnya makan, tiang meriki, ngalih sang, tur jukut paku, ampun uling mekelo tiang tengajeng jeruk kidang. Ditu men sugih nguluk-nguluk nyaru-nyaru dadi anak tiwas. Nah tiwas lamun gitu jani selok jet nirane men tiwas. Ngenggalang ya nyeluk jetne sang kidang. Seloko, marah seloko, jeki jemang jetne kidangnya itu. Ditu lantas yo paeda men sugih ke pangkung-pangkungnya. Ditu ada yo uyak ket-ket, uyak duit telah yo babak belur men sugih. Ditu yo ketulung-tulung. Tulung, titiang tulung ratu jeruk kidang. Duna sampuro titiang jeruk kidang. Kapok tiang jeruk kidang. Maro ke di pangkungnya ditu iya maro lebanga. Uling sekat itu men sugih lantas gelem mekelo tur ngemasin mati. Nah cening bagus lan cening ajak mekejang. Gitu nyendo irago nulat parilaksanane itu geh. Santukan iya setata meparilaksana corah. Sinah iya nemu sengkalo tur kasengsaran. Ngireng iraga sareng sami nutin parilaksanane itiwas. Sane setata meparilaksana melah pasti ke iraga nemu bagya. Enggih cening bagus lan cening jege gajak mekejang. Wantah asapunika meme mesatwa Bandung Mangupura.